Assalamu alaikum. Hare mi yuri kam fop lalandi stay do jam. Allah taw hare do jam. Naatu do ka live ho naatu do ka live yo sendi tan en live ho. Hare non en yewtay do tobbe. E duwa den yewtude fi mudum. Hande kadi en ala suudade. En ala suudude be fiw. Baytun ko enen be cukki. Baytun be ronki ko be gera. Baytun be alnda ko be huwata. Baytun be desidi kutke kut be eliminay fi wombe darade fi yo gonga nyibu kaleri meden ko kambe yahata acca gine ko kambe ari tawi gine ko kambe kadi yahata kadi acca gine ko woni don nyande fini weto nyande fini weti on taway meden burte ton yarde yeso son sikki non on jodoto do manipulon gine sikkon kono woni mayimbe marbe gonga ben you détrompez-vous détrompode ko fokkinti non ko marsata mi wola non don clair ko fokkinti non ko marsata Amara Camara, écoute attentivement. Secret d'une fop majje meden andi no yaltude. Meden andi jamais de la vie kadi on anginta ayibeji mon e influenceur be onno inde ko nodditibe ko wombe noddande CNRD be wolata fi dum do. Be wolata jamais fi dum do fi hono hatta be wola parce que be andi si be woli dum do ko soit ko waretebe madum ko nangetebe. Alors que non nini fewndo ka fewndi do. Mi wola mi fillito. Mamadi o anda ko no fejjude kaledi makko. O anda tana habbido mo simu anduno tana habbido mo o wadata ko ko wade do Amara Camara o anda tana habbido mo ido ngandi goddo no wona e hunde goddo no wona e laamu hara o anda valeur laamu o anda valeur laamu o anda kadi tanangul laamu ne mudum si wana dum no o wattana hila moƴƴa fewndo ka fewndi do on ari on ciwlorike laamu pinka on hudike on inni on jamfota ko on jamfike on décidi on wondirani kadi jamaaw on sannama mawba on fo on me sikuno ko himbe fewbe me sikuno ko himbe apportana be Guinée moƴere alors que jaka kon layifube ko himbe be nunda ko himbe be fewa ko hore modo no daynde jonnum fi on fam moƴƴa fi on andu moƴƴa ko wonden do ni fewndo ka fewndi den do leydi ni doni en danger nangabe ben kadi be woni en danger be non bonno hide kala bodo do fop anditebe moƴƴa mandi to kadi geeceji mabbe din fop mabbe be fop mabbe mi yaltinira mi nangoya woni hoore boddidi mi ara mi holla min na eno bay non be sikki ko menen tum mari ayibeje kambe be ala ayibeje gentoro de la hakkil naatu do kala ko naatu kala senditana yewterne moƴƴa be dandi go be ara be gento do no wodi ton wobbe mabbe kadi ettobe yewtere gidi naba ko be nabe kala ko faala don ça c'est pas mon problème wana problème non few nabe kala no wawir dum kono non ce qui reste clair Mamadi e yadi be makko ben fop on hire gitemo dans les prochains jours son sikki don pine Guinée pour ko wat donc on fo 5 septembre 2021 d'ailleurs pour votre information ni fewndo ka fewndo do Mamadi est ce que hidon andi Mamadi ni état makko mo fewndo de mudun do on nana ali ari be faala lampra ay tun kan hala dan ka yaltiri be ka futi ke mi yeti ke on kala hande ko fokkinti non be yetoto men kala ko eɓɓuɗon ɓe yetoto men kala piyore nde on ɗum puusude ɓe yetoto men fi honno par ce que meɗen andi si men yetama hiɓe andi si men yetama min humpita jam alors que non nini fewndo ka fewnden ɗo mamadi Doumbouya tigi tigi imo andi imo mapude par ce que koɓe fokkindi ko lannali ñiɓude e kadi ñiɓata koy parce que c'est pour faire semblant de légitimer Mamadi alors que pour votre information Mamadi il n'est pas aimé o yiɗaka o teddinaka ka leydi meɗen goto kadi iwtirta kadi ɓawo fenowo goto iwtirta ɓawo neɗɗo mo wolata gonga goto iwtirta ɓawo neɗɗo jamfiɗo leydi fo goto iwtirta ɗo jamais de la vie Mamadi il va partir jon non fewndo ka fewndi den ɗo ko tawta situation no ŋaɗi ko situation no tampi situation en fop meɗe ɗe gandi ɗe balle ko combien de millions de dollars hita ka suudu Amara Camara hiɓe accusirde ɗo non hiɓe accusirde ɗo ala giseldo len 4 millions d'euros ko tawta on 4 millions d'euros ala giselo anda fi makko hande anda fi makko jango ɓe inna ko kanko yeeyi avion ko kanko wonno ka trésorier ko kanko ñaami mbuuɗi ɗi fewndo ka fewndo ɗo ko combien de millions de dollars nanga ɗe balle ɗo ka suudu Amara Camara hiɗon wolde ɗin ko plus de 30 et quelques milliards ji jelu hi frangine hiya ɗe balle ɗo ko ɓe waɗiri kon ɗi propagande maɓɓe hara otoje ko ɓe waɗi carburant ko ɓe yeeyi ɓe sunni ko ɓe hokketirta yimɓe tawaka hiɗon andi ɗum no nombre ɗum ɗo ɗum ɗo feƴƴi joni fewndo ka fewndiden ɗo mi ittatode pour que yo yi visa an kanko Amara Camara yo yi visa an o anda moƴƴa ko mon ko wolde wonami on ɗo wowde ton yo arɗo o yiya visa an moƴƴa kanko Amara Camara ɗe balɗe feƴƴude ɗo debbo mo wondi e muɗum foppo ko nandinde debbo on ɗo mi acciti image makko jiltitode ndaro ene ɗe balle feƴƴude fewnude o debbo immino yeehi Belgique ɓe nangi dali mo ndi condi e o 150 000 € ka aéroport
ɓe nangidimo e ɗimbuɗo ɓe nangidimo on 150 000 euros ka aéroport Belgique ɓay noon ɓe nangidimo e ɗimbuɗo ko honnum kadi hikkitino ɗon on fof moɗo ɗon andi ɗum felliti ko ɓe sokki kon on debbo ɓay ɓe sokkimo yalti fii jippingol ɓernde on debbo ɗon eɗon andi ɓe ƴettumo ɓe nabimo ɓe ammara sodanimo ƴetti on galle mo 2 milliards 500 millions ka ko 3 milliards lambaji fof nandi lambaji hande mo heɓe ɗon galle ko jeloytata ɓen galle ɗe ɓe ƴetti ɗon ɓe soodi ɗon ɓe jonni on an debbo ɗon ɓe ƴetti on bague de fiancé ɓe watti on debbo ɗon ene eɗon wolde fi ɗum jama acceɗa ni mi wolno minni so yi tum ɓe militaire ɓe radiyama so yi Mouctar Kaba en geri ha ɓe militaire ka force spéciale ɓe radiyama ɗe a balle feƴuɗo wona goɗɗum de ko gaygu e hollugol way kadi ko kamɓe laamiɓe ko kamɓe kadi mardole ɓe radiya kala mo ɓe faala sina ɗum militaire jo hay tankonte fewnoɗo ɓe wannomo coup d'état ɓe resi sale ɓe nangi ɓe ɓe heññi ɓe juuɗe kono ɓe warala hay goto ɓe piyala hay goto ɓe ñawɓe après ils ont bénéficié leur liberté hande daare ɓeɗo ko ɓe on ko huude ka leydi meɗen ko hombo yaltata ɗo ina Mamadi Doumbouya ko kanko solution Guinée o sina on neɗɗo mo ala migital sina on neɗɗo mo ala hakkil Mamadi wona solution Guinée ɓe ƴetti ɗon hande kadi nini fewno ka fewdiɗen ɗo mi wola ɗon non que ça soit clair pour toi Amara parce que je sais que tu me suivi ici on a tout compris ɗen galle ɗo ƴetti o jonni on debbo ɗon kadi non on andi toon noon kadi o ƴettuno bagde ɗuman o watti nden ñande mum tawi ko gatoje e photo jammata tu wonani hari Mouctar Kaba no ɗon élément makko hay sekka mesilla commence ɓe fof maɓɓe nden ñande hari ɓe ɗon enen hari ɗon andi fi ɗum eɗon andi fi ɗum a wannini fewdo ɗo ko kalawol laami en ko kamɓe décide kadi ɓeccetata laamu ngu alors que non Mamadi nani o cewlorno laamu ngu en fof meɗen e sannimo mawba o yalti sarire en sikkuno Mamadi ko neɗɗo fewɗo en sikkuno Mamadi ko neɗɗo yurmeteɗo jaka ko Mamadi yalti jaka ko zéro yalti jaka ko fuusi yalti jaka ko fenoru yalti ko hoore maɗa on ɗaɗa inde en tout cas ce qui reste clair konko fokkintino min jaɓanta on abbela mi yaltina ɗo anattanda mi lara si wawel parce que woɓɓe sikkay joni ko sama kala moni wolde alors que nona sama kala moni wolde il va ti va wallahi Mamadi Doumbouya o yahay o sikki o jamfike o jamfaki o wonay c'est à dire o sakkitoray ɗum hino laaɓi pos Mamadi a sakkitoray mi tori ko mi jeejo immoɗen kisan pour mettre un terme défini si jama si innama ye immo daro nderde ɗon sikkude ko menen wonno wadde wona men no wonno wadde de wona menen wonno wadde mo kala no duwa immade daro dadito fiiku muɗum ko mo kala no duwa daridade fiyo leydi ndi wonu leydi nonɗum fiyo leydi wonu leydi fewndi excuse a belande i puusa oɗo excusez-moi Mamadou Camara merci beaucoup depuis la Côte d'Ivoire Majou Diallo merci beaucoup Mamadou Aliou Balde salut ça va Alpha Ousmane Diallo, good morning, brother. How are you doing? Western job from Donald J. Trump, depuis Angleterre, si je ne me trompe pas, quoi. Hein? Ok, Marjou, merci. D'accord. Kadiatou Sow, merci beaucoup. Merci vraiment. Bouba Djouro, salut mon frère, ça va, tu vas bien? Haray mi hiwri ke on fop senditana en live o moƴƴa moƴƴa sécurisana en live parce que ɓe fuɗɗi ke signal habbo mi brancha en attendant ordinaire mi faala hollude on ɗo image ji fi on sikku fi wata on sikku ko sama kala mi jokki mi faala hollugol on ɗo image ji fi wata on sikku ko sama kala mi jokki dara ɗo siɗi wawa yaltude pitan faala o dara ɗo simi yiya image no yaltoro haray ko noon jama mi tori ko mi jeeji on wata goto fanko wata goto jooɗo suto ɓe yimɓe ɗo ko clown ni o clown he laamu wu laamu ngu yanay laamu wu laamu ngu yanay goto wonata ɗo e hoore ɗi dakkali ɗo ɗi watarde ɗo ɓe pina Guinéen ɓe famina c'est à dire no hulɓini ha feƴƴitikero immoɗen en fof meɗen daro en daditoɗen hara yiɗon weltana moƴƴa moƴƴa ko wona seeɗa
daro dadito si Allah ndi leydi meɗen toto ndi leydi meɗen ndi wona leydi nunɗu ndi ñande goto ndi leydi meɗen ndi wona leydi fewndi ñande goto goto wata darade yeso meɗen inchallah hare yo fop immo yo fop daro yo fop immo ɓe himɓe ɓe onno hiide ɗo ko himɓe ɓe nunɗa ko himɓe ɓe fewa hiɗon andi tigiri Mamadi Doumbouya est une malédiction de la Guinée. Mamadi Doumbouya ko malheur himɓe no jooɗi ɗo no sutena Doumbouya alors que non pour votre information ɗon andi tigiri pasay ko sama kala jokkuɗon par ce que ɗon andi Mamadi Doumbouya ko wonɗo yande ko wonɗo yawde ni iɗon andi Mamadi Doumbouya ko woni wadde ɗo fof Mamadi no andi mo fanki mo jokki haji makko par ce que mo fiyo mo tawa ko woni ko kanko woni bonde ordiji ɗin fof koye Mamadi Doumbouya woni wiide so yi milliard ji no ƴettede ɗo feƴƴine e aéroport on yirenta mbuuɗi nangete ɗo plus de 6 millions nangete ka aéroport Sékou Touré ɗo on yeggiti ɗum combien de millions de euros wona nangede ka aéroport buuɗi buy no nangede ka aéroport meɗen ɗo buuɗi buy hara koye ganda ko ganda ko ala ko yaltinede ala ka yaltinade jama acceɗi peji ɓe jaɓaygo drogue ma ɗum ana feƴƴa ka aéroport meɗen mais si naati ko jananɓe ɓe nangguidete muɗum jam wala ñalla kadi ɓe sokama kadi par ce que hare ɗon ko kamɓe mari droit ɗon